دەلان دوای بانگەوازیەکەی ئەم ڕستەیە دەربڕیوە و باسی لەوە کرد بێگومان ئەو گزارشتە زۆر گرنگ دەبینین و وتیشی ئەمە پێویستی بەوەیە دەست بەجێ یاساکانی دژە دیموکراسی لا تورکیا بگۆڕدرێن و یاساکانی دیموکراسی و یەکسانی بخرێنە بواری جێبەجێکردنەوە. هەروەها وتیشی یەکێک لەو یاسایانەی کە بربەستێکە لە بەردەم چارەسەری دیموکراتیکانەی پرسی کورد لا تورکیا یاسای جێبەجێکردنە کە یاسایەکی نایەکسانە. هەروەها ئاماژەی با لێدوانەکان کرد کە دەوترێت لە مانگی ئەیلول و تەشرین یەکەمدا ڕەنگە هەموارکردنەوەی نوێ لە یاساکاندا بکرێ. وتی ئەمە قسەی دەسەڵاتە و دەبێت ئەم جۆرە یاسایانە لە داهاتوودا با کۆدەنگی ئامادە بکرێن، بەڵام بەباشی نابینین کە پرۆسەی یاسای جێبەجێکردن دوا بخرێت. تەفچاند لە نامەیەکدا یادی باوکی تەیاری بەرز ڕاگرت کە بۆ بنەماڵەی شانۆکار جومعە خەلیل ئیبراهیم ناسراو بە باوکی تەیار نردوێتی و ئاشتی دەگەنێ بۆ هەمیشە هەواڵ جومعە بە پێشەنگی خۆمان دەبینی و بەردەوام دەبین لە سەر ڕێ و ئامانجی. تەفگەری کەلتور و هونەری تەفچاند لە نامەکەیدا ئاماژەی بەوە کردووە کە هەواڵ جومعە هەمیشە پڕبوو لە هەستی وڵات پارێزی و لە درێژەی نامەکەیشدا دەستنیشان کراوە باوکی تەیار بە زمانێکی ئاسان بەڵام بە ڕۆحی وڵات پارێزی هونەرەکەی پێشکەش کردووە. لە کۆتایی نامەکەشدا تەفچاند ڕایگەاندوو وەک تەفگەری کەلتور و هونەری دیموکراتیک بە یادەوەری و میراتی هەواڵ جومعەوە شانازی دەکەین و وەک ڕێنیشاندەرێکی نەمەرد دەیبینین و درێژە بە ڕێ و ئامانجی دەدەین. لەبارەی هەبوونی بنکە و بارەگاکانی دەوڵەتی تورک لە هەرێمی کوردستان عەلی ساحێب شرۆڤەکاری سیاسی دەڵێت لە ڕابردوودا گلەی لە پاکەکە دەکرا و لەلایەن هەرێمی کوردستانەوە وەک بەهانەیەک بۆ لەشکرکێشی سوپای تورک وەسف دەکرا. هەروەها عەلی ساحێب دەشڵێ ئایا دوای دەستپێشخەریەکەی پەکەکە بەهاکانی سوپای تورک بۆ مانەوەیان چییە؟ عەلی ساحێب ڕاشی گەیان دەبێت حکوومەتی عێراق هەڵویستێکی جدی بەرامبەر بە داگیرکاریەکانی تورکیا لە هەرێمی کوردستانی هەبێ و وتیشی پلانەکانی تورکیا لەوە گەورەتر و مەترسیدارترن کە خۆیان ئاماژەی پێ دەکەن. جێ ئاماژەیە بە پێی ئامارەکانی دەوڵەتی تورک لە هەرێمی کوردستان زیاتر لە 80 بنکە و بارگە لە هەرێمی کوردستان بوونی هەیە. سروە محەممەد ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی یەنەکە لەبارەی چارەسەربوونی گرفتی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان ڕایگەیان با دڵنیاییەوە کێشەی موچەخۆرانی هەرێم چارەسەر دەبێت و پێشتر ڕێککەوتن لەسەر موچە و بوجە لە نێوان هەرێم و بەغدا کراوە. هەروەها دەشڵێ سەرجەم پەرلەمانتارانی کورد لە بەغدا لە هەوڵدان ئەو کێشەیەی کە هەیە بۆ ئەم چەند مانگە چارەسەر بکرێت. دەشڵێت با پێبڕیاری دادگای فیدراڵی عێراق بابەتی موچەخۆرانی هەرێم یەکلاکراوەتەوە و پێشتر ئەو کێشەیە سەری هەڵداوە و بە قارز موچان نێردراوە و دواتر لاپشکی هەرێم بردراوە. جاماژەیە ڕۆژی 28 مانگی ئایار تیفسامی وەزیری دارایی عێراق لە نووسراوێکی فەرمیدا کە ئاراستی هەرێمی کوردستانی کردووە ڕایگەاندووە پشکی هەرێمی کوردستان لە بودجەی عێراق تەواو بووە و هیچ بڕاپارێک بۆ موچەی فەرمانبەرانی هەرێم نانێرێت. کەمێک پێش ئێستا جۆزێف ئاون سەرۆکۆماری لوبنان و یوسف ڕاجی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە و شاندێکی دیپلۆماسی گەیشتنە عێراق و بڕیارە شاندەکەی لوبنان لەگەڵ بەرپرسانی عێراق چەند کۆبوونەوە ئەنجام بدەن سەبارەت بە چەند پرسێکیش گفتوگۆ بکەن. پێشتر باڵوێزخانی عێراق لە لوبنان بڵاوی کردبەوە ئاماجی سەردانەکە واژۆکردنی گرێبەستی ئابووری درێژمەودا و پەرپێدانی پەیوەندی استراتێژی هەردوو وڵاتان. لە ڕۆژی حەڤەی مانگی ڕابردوو کۆبوونەوەی لووتکەی کۆمکاری عەرەبی لە عێراق بەڕێوە چوو، بەڵام جۆزێف ئاون سەرۆکی لوبنان و بەشێک لە سەرۆکی وڵاتانی عەرەبی لە کۆبوونەوەکەدا بەشداریان نەکرد. کۆڵبەرنیوز سەبارەت بە برینداربوونی کۆڵبەرێکی کورد لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕایگەاندووە ئومید مورادی خەڵکی شاری مەریوانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە سنووری دزاوەری سەربا نەوسوودی سەربا شارۆچکەی پاوە لە سنووری کرماشان لەلایەن هێزە چەکدارەکانی ئێرانەوە بریندار کراوە. هێزە چەکدارەکانی ئێران ئەشکەنجەی کۆڵبەرە کوردەکەیان داوە. هەروەها باس لەوەش کراوە کە ئومید مورادی باوکی منداڵێکە و جێیاماژەیە لە ساڵی ڕابردووشدا لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان 52 کۆڵبەری کورد کوژران و 131 کۆڵبەری دیکەش بریندار بوون.
ماوڵپەڕی دەنگی دەستگیرکراوەکانی کورد و ئێران لەبارەی دەستگیرکردنی شۆفیرانی بار هەڵگری ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران ڕایگەاندووە لە ماوەی مانگرتنی شۆفیرانی بار هەڵگر لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران لەلایەن هێزە ئەمریکانی ئێرانەوە 20 شۆفیر دەستگیرکراون کە 11 لەوانە کوردن. ڕوانتەشڵێن ماوەی 11 ڕۆژە لە سەرانسەری شارەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران شۆفیرانی بار هەڵگر دەستیان بە خۆپیشاندان کردووە با مەبەستی دەربڕێنی ناڕزایەتی دژی کەمکردنەوەی پشکی دیزل و بەرزبوونەوەی تێچووی بیمە و نرخی کەمی بار هەڵگر و بەرزبوونەوەی تێچووی چاودێری ئۆتۆمۆبیل و نەبوونی ئاسایشی پێویست. جیاماژەیە لە ئێستادا چالاکوانانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ناوچەکانی دیکەی ئێران داوا دەکەن هاوڵاتیان و سەرجەم توێژەکانی دیکە پاڵپشتی لە داوای شۆفیرانی مانگرتوو بکەن. کارۆلین لێڤیت وتەبێژی کۆشکی سپی لەبارەی ڕێککەوتنی وزەی ئەتۆمی نێوان ئێران و ئەمریکا ڕێگەان نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا پێشنیارێکی بردوو پەسەندکراوی بۆ ئێران ناردووە و قبوڵکردنی لا بەرژەوەندی ئەوەندایە. دەبێت ئێران پێشنیارەکە قبولکە وتیشی با بڕوای دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئێران هەرگیز ناتوانێت ببێتە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. ئەوە لە کاتێکدای پێشتر عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئێران لا پێگەی فەرمی خۆی لا تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس ڕایگەاندبوو هاوتا عومانی کەم لا سەردانێکی کورتدا بۆ تاران پوختەی پلانی ئەمریکای پێڕاگەیاندوم و وەڵامی گونجاوی دراوەتەوە. جیاماژەیە لە 11 نیسانی ئەم ساڵەوە تا ئێستا لە نێوان ئێران و ئەمریکا پێنجخۆڵی دانوستاندن سەبارەت بە ڕێککەوتنی وزەی ئەتۆمی بەڕێوەچووە. ڕێکخراوی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی سەربانەتەوەی گرتوەکان لا پێگەی فەرمی خۆیان لە ئێکس سەبارەت بە بارودۆخی دانیشتوانی غەزە ڕاگەاندراوێکیان بڵاو کردەوە و ڕایانگەن ڕەوشی مرۆیی لا غەزە بەرەو خراپبوون دەچێت چونکە دانیشتوانی ناوچەکە تەنها بەشی دوومانگی داهاتوو خۆراکیان هەیە. ئەمەژە بەوشکراوە ئاگربەس تاکە ڕێگای سەلامەتیە بۆ دابینکردنی خۆراک بۆ هاوڵاتیانی غەزە و هەر بۆیە دوای داوای دەستپێکردنەوەی دابشکردنی خۆراک لە سەرانسەری غەزەدا دەکەین. جیاماژەیە لە بەرەبەیانی حوتی مانگی تەشرینی یەکەمی ساڵی 2023ەوە چەکدارانی حەماس لە ڕێگەی هەزاران موشەکەەوە هێرشیان کردە سەر ئیسرائیل و دواتر ئیسرائیلیش هێرشی پێچەوانی بۆ سەرکردی غەزە دەست پێ کرد و لە ئەنجامدا بە هەزاران کەس بوونە قوربانی و ئاوارە بوون. گەشتینە کۆتایی گەشتی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە بمێنن لا خێر و خۆشیدا. که به قربانو تو نهیلی طولامه به دست خون میشانو شروانو 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 که زیادای که به قربانو تو نهیلی طولامه به دست خون میشانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر ملانو شروانو 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 چلنگو از گوریده دل که یاری باراده تفنگل سر ملانو شروانو 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 گرکتین برخانو لومی بده سنگانو بلزو بس که حیرانو شروانو 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 گرکتین برخانو لومی بده سنگانو بلزو بس که حیرانو شروانو 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 دریا دوست
دزانو کس کسوران عزمانو یان چکادش من معنو شروانو 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 یار یا دوست دزانو کس کسوران عزمانو یان چکادش من معنو شروانو 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 Adım Menşure, soyadım Akbulat. Doğum yeri Muş, Suluca Köyü. 8 kardeşiz. Üniversiteyi bitirdim. Partiyi zaten çocukluktan beri aileden dolayı tanıyoruz. Hani hep beraber büyüdük. O şekilde partiyle tanıştık. Dağlara ilk geldiğimde gerillanın sıcaklığı, samimiyeti, insana sevgisi, doğaya bakışı, her şeyi insanı bir bütün olarak etkiliyor. İnsan ister istemez kendini buna kaptırıp gerçekten etkileniyor. Buradaki eğitim şartları gerçekten insanı yeniden yaratıyor, yeniden insana bir şeyler katıyor. Hani kendini yeniden doğmuş gibi hissediyorsun. Bir temel, dünyayla yeniden tanışma, önderliği tanımak için gerçekten mükemmel bir eğitim sürecidir. Kod adım Besi Devrançıya. Evdeki adım Menşure Akpolat. Muşluyum. Feodal bir ailede büyüdüm. Aynı zamanda yurtsever bir aile. Bu ikilem içerisinde büyüdüm. Tabii aynı zamanda sistemin yarattığı etkiler de vardı. Bir asimilasyon, kendini tanımama, sadece belli bir düzeyde Kürtlük duygularıyla büyüme fırsatları ya da bu çerçevede büyüme oldu. Zamanla kendini geliştirme, ailenin destekleriyle, yardımlarıyla kendini tanıma, belli bir düzeye getirme oldu. Tabii okulla beraber kendini araştırma, kendini tanıma fırsatlarım oldu. Bu da yeterli değildi tabii ki. Bu biraz daha silik kalıyordu. Kendimi daha çok tanımak istiyordum. Nereden geliyorum ve nereye gidiyorum, kimim, ne yapıyorum? Bu düşünceler sürekli beyin kurcalıyordu. Bu doğrultuda yurtsever gençlikle beraber çalışmalar, kısa vadeli olsa çalışmalar yürüttüm. Bu benim net olarak katılmamı sağlamadı. Yine burada bir durgunluk vardı. Yine eksik kalan bir şeylerin farkındaydım ama ne olduğunu bir türlü bulamıyordum. Tabii Kobani süreciyle beraber oradaki asimilasyon, soykırım, Kürt halkının ezildiğini, yok edilişini bakmaktan çok görmeye başladığım zaman katılım kararım biraz daha netleşti. Bu şekilde katılım kararımı gerçekleştirme istemlerim oldu. Tabii bunun da aynı zamanda kadının üzerindeki baskı, soykırım, asimilasyon, katliamlar da sürekli göz önündeydi. Bu da bir etkisiydi tabii. Bu şekilde katılma istemim daha çok netleşti. Aynı zamanda biraz da duygusal boyutlar da vardı tabii ki. Bu şekilde katılımı gerçekleştirdim. Kendimi burada buldum. Burada bulmakla her şeyin bittiğini sanıyordum. Aslında her şeyin yeniden başladığını fark ettim. Daha büyük adımlar, daha kararlı olmak, bu şekilde yaşamak, karşı sorumluluklar, yaşama katılım gerçekleşmesi gerekiyor. Aynı zamanda halka nasıl cevap bulabilirim? Halkla nasıl bir bütün olabilirim? Bu şekilde düşünceler de oldu. Tabii bu süreçte beni en çok zorlayan şey önderlikten hiçbir haber alınmamasıdır. Bu beni en çok zorlayan konulardan bir tanesi. Bu doğrultuda sürece cevap olabilmek için Şehit Zilan şahsında özel kuvvete katılma istemim iyi gerçekleştirdi.
Aslında özel kuvveti çok detaylı tanıma fırsatlarım hiç olmadı. Sadece bildiklerimle ve şehit Sidan şahsında katılma istemimi gerçekleştirdim. Bu doğrultuda buraya geldim. Kendimi daha çok geliştirme, kendimi yontma, eksiklerimi giderme, kendimle savaşmayı, düşmanımla savaşmayı öğrenmek için ve kendimi tamamıyla halkıma, yoldaşlarıma feda edebilmek için buraya geldim. Yani buradaki insanı daha çok kendini özüne dönüştürme, özüne götürme fırsatları veriliyor. İnsanın o sistemdeki silikleşmiş duyguların özgüveni geri getiriyor. Seni daha çok güçlü kılıyor. Bir kadın olarak nasıl durman gerektiğini, bir asker nasıl bir asker olman gerektiğini sana yeniden öğretiliyor. Aslında sendeki gerçek olan seni sana hissettiriyor ve sen bunu yeniden yaşıyorsun. Bu şekilde de kendini tanımakla beraber insan yoldaşını, çevresini, halkını, tarihini, geleceğini daha çok tanıma fırsatları oluyor. Bu şekilde buraya gelme istemim bu doğrultularda oldu. Burada kendimi tanıma fırsatlarım oldu, kendimi yontma oldu. Tabii bu yontmalar çok kolay olmuyor. İnsanın kendisiyle yüzleşmesi gerçekten çok zor. Ama önemli olan bunun üstesinden gelebilmek gerekiyor. Çünkü bir asker olarak bir halkın cevabı olabilmek için bunların hepsinin yapılması gerekiyor. Kürt halkın üzerindeki asimilasyon, soykırım gün be gün artıyor. Aynı zamanda Kürt halkı bunun karşısında muazzam bir direniş, büyük bir irade göstermektedir. Bu da gerçekten tarihin kendini yeniden ayaklandırması gerektiğini anlamına geliyor. Tarih yeniden yazılacak, tarih yeniden kendini yenileyecek. Bu şekilde Kürt halkı sonuna kadar direnip biz de buna sonuna kadar cevap olmak için mücadele edeceğiz. Buradaki yoldaşlık gerçekten çok çok farklı. Ben hiçbir zaman böyle hayal etmemiştim. Ya da hayalimin ucundan geçmiyordu. Buraya gelerek yoldaşlığın nasıl bir duygu, nasıl bir his olduğunu fark ettim. İnsanın değer verdiğim dediğin şey neyse, her ne olursa olsun aslında hiçbir anlam ifade etmiyor ve bu dediklerin her şeyi en ufak bir şekilde yoldaşın için feda edebilirsin. Sana ait olan bir can mı? Onu da yoldaşın için feda edersin. Onu geliştirebilmek için, yüceltebilmek için her şey. İnsanın hissedebileceği her şey yapılır burada. Uzaklaşmak, ondan fiziki olarak uzaklaşma duygusu gerçekten bazen insan düşündüğü zaman zorlanıyor. Ama bu bizim felsefemiz değil. Fiziki olarak ne kadar uzakta olursan ol, bu fark etmiyor. Önemli olan buradaki aslında insanın hissiyatı, duyguları, birbirini hissetme, aynı anda, aynı zamanda olabilmedir. Bu gerçekten yoldaşlığın his duygularıdır. Bu birbirini hissetme, anlama, düşünmedir. Burada olması ya da yanında olabilmesi önemli değil. Gerçekten insanın nerede olduğu fark etmiyor. Sadece hissetmesi önemlidir. Ve bunun için kendini ilmik ilmik feda edebilmesidir. Bunun için yaşamla bir bütün olup kendinden çıkıp yok karşındaki yoldaşın olabilmektir. Buradaki yoldaşlık kelimeler şu an bunları ifade etmekte sanki zorlanıyor. Ama her şeyle bir bütün olabilmektir. Bunun için küçük bir yazı okumak istiyorum. Bir kitapta okumuştum. Çok etkilenmiştim. Aslında bunu okuduğumda daha çok değer verdiğimiz, şehadetlerini duyduğumuz yoldaşlar aynı zamanda önderliği, yanımız önderliği hissetmeydi. Fiziki olarak yanımda değiller ama hissediyorum. Her zaman beraberiz. Her zaman aynı yerdeyiz. Aynı şeyleri düşünüyoruz. Bu yüzden bu yazıyı sizinle okumak istiyorum. Paylaşmak istiyorum açıkçası. Dostluğumuz zaman ve mekana bağlıysa
Zaman ve mekanı yendiğimizde dostluğumuzu yıkmış oluruz. Sınırsız zaman ve uzaklığı yaşıyoruz biz. Uzaklığı yenince aynı yerdeyiz. Zamanı yenince hep aynı anın içindeyiz. Böylece her an birlikte olacağımızı düşünmedin mi? Yani zamanı kaldırdığın zaman aynı anın içindesin. Mekanı kaldırdığın zaman aynı andasın. Bu aradaki bütün şeyleri kaldırıp oradaki hissi, duyguları bir bütün yapmak. Gerçekten bu yazıda etkilendiğim şeyler bunlardı. Paylaşmak istemiştim. نبي مذكور أردل نبي مينيمال حميدة حمو السري قانية مدينة استدامة تبليبنا مجرى خستني راسي باندربيني بأولين شهيد بو سري أساسية تشكرن تبليبنا من نعطينا من هزن طيباتي يعني أولين شهيد ديسا باندربين بكسيتي أولا باندربين مش بي فيها هاتنا من فرتشيبو ده ولا أردل باندور بينهم تشيبو هر كيساتي خورا أساس كده هاتنا من في درجة نه ولا أردلك نه أردل الناس تشيبون هزارنا ولا أردل هبو إجبو همي ولا خورا منك أساس قرتن أف تشيبو دست که هاتنا منی و درجی انگل دستنا ناس کرم هبو نفهم کرن و درجی بود ناس کرن من جوالان را جوال شهید را جوال سرکاتی را پرانی و درجی بود نه و پرورده کامتر در واسپون تو پرورده میجت دام کرن تازه تر وان ناس کرن فهم کرن هجا yani ideolojiye serokati daha ziyade naskerin ve derece bu. Hatanam ve derece daha ziyade xata serokati de ye fedayeti de xakurkirin bu. Dver de gelek ferbuni mepstere çi bu naskerin meçi bu. Perani serokati de despeke serokati ne naskerin ve derece hecaz ziyade serokati naskerin ideolojiye serokati. Yani çiçek serokati de xazı düme bide فهم كرن ام چا فهم بکن چا دازتر خاطر دا کور بکن وانا سر وانا لاش مکرن سرقاتی او قاول زیلان دنرخین جبوی چه خاص کان وی ملی مجه بکا سرقاتی جبوی اول زیلان دنرخین اول زیلان شا کسیتک چا بو تازه تر خود بی دا کور کرن تن نه اول زیلانه گلک اولیم دیجانه مینا که شبدار زیلان بون ده فورانا فراساس گرتن خاص بدن چک کرن ره حوالتی راست چاد ورده بمشاندن حوالتی که سرکاتی بیجه حوالتی که ایدولوژیک چاوی حوالتی ایدولوژیک بدن مشاندن تابی گلک مول مرد کار خاله میناک بگره اول شهید جی اول ابلیجی انتخاط فدایتی ده خواه کور کرن Gerek bunu ve bir de çekirin. Belki de ne kişiler film kirin ha bu nava sistemi de atına nava rextine tiş zorlama buyin ne film kirin vatana dayin ha bu ama beytime de nek mana dayin tiş satın çekirin yani bizber ku murad rasti xod bine rasti ku sistemi meda day avakirin yani هشتنا کو نه کسایی دخوانه ناسکرین هشتی کو کسایی دخوانه ناس نکن هر دم جن بن باسخی داشتن هر دم خوره وکی کوله دیتن هر دم اف داد چیکرن اما دوی داره ده مرو چخوا راستی خواد بینه چخوا سیزی خواد بینه دوی داره ده مرو حدشتی خواد راستی اجبوی یعنی gerek مرو راستیش سایت خوی سیستمی حتی نفرت نکنی کاری که سایت خواب دی در باز کرن از بر کو سیستمی نه کو دش کی باز دایمت işte
her dem me dünya xarabî ki değişti. Her dem me dünya her dem me fatsan dinava kurati de. Ama mro ve dere çıkası hem ber ve kesayte kutmara dayı avakir mro şer bike. Çıkas mro xadev de derbas kirin. Jver ku nava fedayeti de gerek her dem mro atlısı nu bike kesayte xade. Her dem vedi guharten. Jver ve mro xare gelek vala minay digre. Gelek vala xara asas digre. Xate fedayeti de ço mro kur be ço mro de derbas kirin. Jver her dem yollaşmamız bu deme peşe. Nava tabure fedayeti de cibigre. Nava tabure şey zilande. Tabure kuva fedayeti de çok adati de kurbikim. Xate serokati de xate havalan şehit de. Taze Türk kurkirin. Yollaşmamız servan asasane. نزی بیستروژه که ماتنه تپیجوتی یعنی جبه حمله شورشگری شیطوابیان هاتی دست بکرین هم اشتاق حمله دبن یعنی آنا اما جمع شیشیلان اما دل کرتی هم شیشیلان گره جورتی راکن هم دمه که دریج دجمه خالد شیشیلان دب جه کریه صدا پیواجو حمله رخستین دای دست بکرین هم جید خوازن دل بی حمله ببن یعنی باوه که کان بی چلاکی بسر بخن یعنی هم بی باوریه دانش کان بی چلاکی بسر بخن یعنی مجی خودی دا گرتی جبه مجی مورالا که پر مزنه یعنی اما جا مجی دمک دریجی زدن لیوپنه که موسا جهبو هم دشمن دربه که لیوخم یعنی هوا زدن تپه جدی جبه ما جی که معنوی یعنی دشمن آنا خودی دا چند جهان دا بجه کریه یعنی اولی کلور شهید کتن طولا و اولانا گرتن یعنی امزوز و ساجی که خود برنادن اولانا که میش بومه اولانا که گرینگه همچی gerek bir alana koy girin desti dişmin de ne helim yani ama cama gırtına tepeye yani amfi bavariye denen ve çalaki bir ser bakın yani her dahi belki şadat ahval sidarji çibu şadat ahval jbime bir gram bu yani jbu tola ve ahvalına bile mabı gerek bir tepe bir giren tola ve ahvalına bir giren yani bir iddiayla bir bavariye dene ama havalı kutevli dibince servi bavariye devli dibin yani daha ben mezene tepe cüdi düşman de da kıstını vakit kuhaval dibijin yani ci dagır kera ser ve ahamet tüneye hem cid khazın ev dagır kere ki khabar derci kirine mecbur derxinin yani nasıl maspa jivan dibişim yani bari ki pür mezene için bir çalaki yani kuma vala nasıl kesildi khazın cidat şeymiş
serkeftin serkeftin Em beraber baverin yan serkeftin serkeftin Reversi teri kajiyan Kulika sereşiyan Ronaya her duşavan Yan Kurdistan Kurdistan Reversi teri kajiyan Kulika sereşiyan Ronaya her duşavan Yan Kurdistan Kurdistan غريب كيبو أسباب برنم غريب براو أسباب برنم تبلي بي بيبو يداي مقو أزد خوينم çadır be çadır daye vezdi gerim daye vezdi gerim Bray xwez nabinim waylim limin ez bimrim law Salvan çavan Eskerda keti buday Doravan bagan Parvan çavan Salvan çavan Leşkerda keti buday Doravan bagan Sebab reminde gri Tevgun diyor ciran Vaylim limin Ez bimrim lao لو zabıto jimin radı beji Nizam tutir ila nizam kurmancı Lav zabıto jimin radı beji Nizam tutir ila nizam kurmancı Para bremre dayına Şevtiya dar ağacı Vaylim limin Ez bimrim lav Çüme yare viteti denge geci de denge sukulun gobbeti Eze çüme yare viteti denge geci de denge sukulun gobbeti Bir emir odırın Cem sabit devleti Vaylim elimin Ez bimrim lav
Polat demişirine
kul, kimi büyü, kimi böcek, kimi kul. Merak edip hiçbirini sordum mu? Bunlar neden, nedenini sordum. Hiçbir gülmez, bunca mahlukat var hiçbir gülmez. Cehennem azabı zordur çekilmez, cehennem azabı zordur çekilmez. Azap çeken hayvanları gördün mü? Azap çeken hayvanları gördün mü? İnsandan doğanlar insan olurlar, insandan doğanlar insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler, hepsi de bu dünyaya gelirler. Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Ana haktır sen bu sırra erdin mi? Emanetin almadan, emanetçi emanetini almadan. Ömrün bağının gülü solmadan, ömrün bağının gülü solmadan, varıp bir canana ısrar verdin mi? Varıp bir cananın kulu oldun mu? Ederiz, cahiller elinde küsmük ederiz. Hep yolcuyuz böyle gelir gideriz, hep yolcuyuz böyle gelir gideriz. Dünya senin vatanın mı, yurdun mu? Dünya senin vatanın mı, yurdun mu?
از نادودی بیتو بیچاره از بیتو Hüsnayım averaşuna vidaye vidaye Hüsnayım averaşuna maytobim ra hüsnaye دستوری خوشوانا وداye وداye دستوری خوشوانا مایتو بمرا حسنایه İşliye zomay derzena vidaye vidaye İşliye zomay derzena mayto bimra hüsnaye ازاشونو اسکرو ویدایه ویدایه ازاشونو اسکرو دایدایه حسنایه Kom ki hüsnayam bero vidaye vidaye Kom ki hüsnayam bero mayto bimra hüsnaye دستم خنچر سرو ودایه ودایه دستم خنچر سرو دایدایه حسنایه Vidaye 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 mayto bimra hüsnaye vidaye 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 vidaye
حسناي هنا وداي 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 ما يتصب مرا حسناي وداي 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 ما يتصب مرا حسناي ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان باش بیسەرانی خۆشەویست بە بەرنامەیەکی تری لاپەڕا لە ڕادیۆی دەنگی گەل هاتینەوە لاتان. تەوەری ئەم جارەی بەرنامەی لاپەڕا سەبارەتە بە ئەو دەستپێشخەریەی کەوا ڕێبەرئاپۆ بە مەبەستی ئاشتی و بنیادنانی کۆمەڵگەیەکی دیموکراتیک هەڵی هێناوە و هەروەها سەبارەت بە و کێشە ناوخۆیانەی ئێران و دانوستانەکانی نێوان ئێران و ئەمریکایە. بۆ مەبەستا میوانداریمان کردووە لە هەواڵ مەزلوم هەفتان ئەندامی مەجلیسی پارتی ژیانی ئازادی کوردستان پەژاک. هەواڵ مەزلوم زۆر بەخێربێیت. سڵامەتوین هەر بژیت. هەواڵ مەزلوم سەرتا بەوە دەست پێ بکەین دەبینین کەوا ڕێبەرئاپۆ ماوەی چەند مانگێکە پرۆسەیەکی دەست پێ کردووە، هەنگاوێکی هەڵهێناوە بۆ مەسەلەی ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک. ئەو پرسە ئێستا بربەکوێ چووە و هەنگاوەکانی ئەو پرۆسەیە بە چی شێوازێکە، یعنی پێویستی بەوەیەکەوە زۆر کەس ئاشنایی بن، یان زۆر کەس سیرەکەی بە گومانەوە نزیکی دەبنەوە. دەخوازین ئەو بابەتە زیاتر ڕوون بێتەوە کەوا پرۆسەیەکی چۆنە بربەکوێوە دەچێت و سەرکەوتن و گرنگیەکەی لە چیدایە. بەڵێ ئەو پرۆسەکە ڕابەراکو دەست بە پێکردیە ئینسان توێنەیە جورە بوشێت کە حقیقەتەن در مقطعی تاریخی تصمیمی تاریخی گرتن و اجرا کردن مهمه. تشتی رابراکو امرو کرده اواس یعنی مداخله مسیر تاریخ کرد در واقع تصمیم تاریخی گرتیه و ایمیش بنوان رهروان رهبراکو لازمه اول راست فهم بکیم بتونیم اجرای بکیم. رایه و تاریخ کردی و شاید بشما تاریخ منطقه انسان توانی او مقطع بنوان نقطه عطف ولی تماشا بکی، یعنی قبل از او و بعد از او وضعیت فرق کردن. بگمان اجرای او مسئله شرایطی که خواه هیا، یعنی تنیا بیشم تصمیمی که رهبر آپو کرده و پروسک دست و پی کرده ایدی هر اجوره
تی تاریخ بکید خو او راست نیودن مثال کن طبیعتا توان بشه او بشن بشه ترک او تشک رفر او خود دست بکرده تنیا امرونینه امرون و قولا نوشی شکوفا بیه مسئله که اگر تاریخ تفگر آزادی تماشا بکیم راستی رفر او هنیک بزانیمن کمی بچیم رو پیش مثال کن وقت نمونه بیشم لسال 1999 بگوره بخشه 92-93 میلادی رهبر آپو دست و تحولاتی کردن او موقع موضوع تحلیلی دست و پکه و عنوان یک دنبال مخاطبی کرد